Vlog finally ngala ready ya dinner jonga te ngala ong pi mentas ni ngan chicken curry te kumnu ngacet chicken curry ngala panipi te ini de dinner jonga mentas ni vlog ini de jaban ini de chicken curry bong ngacet pa yu pong pam ham vlog hai vlog good morning te finally vlog ngala kai tia pa ngala kai tia te mental la dang pa jam vlog la de kendai oje te ngala kai tia slam nomor menin la po islam pa la non baita te so viro menin vlog ngam yo araban upload video ngam yo araban sun video ro balai don reason te ta reason bong awe pm atangan paso toy bi email ladang awan de jing tre dengan khnai pi ta reason balai ngam shoot video ngam upload video ra menin te mata la de kdai je la de por ban tre ta coffee ro vlog dang chet ta coffee mata si ta dot di coffee te ban menin ga le yo một ly dầu trong bếp lệ dầu bể đi dầu một kia đi tăng phần lịch hay dầu để thịt coffee để đi thì coffee bằng là thịt mình đi để gần với chỉ cái đi đút là đã cả đút cái in để gần sang đó bằng đi coffee để vừa ngày hôm khi rồi là để đi xa là để vừa mình ta đi ski Tuesday làm cái việc Tuesday thì ba mươi giờ hay dùng dầu phí và Tuesday không ăn dengan di dalam saya vlog ladang apa di Cembaran utas ngin dan sengir ya kejam paham utas ngin baik ladang apa di PM dan sengir dan air utas ngin yuk kejam paham perthe do kumni so tanat am kumni lada perthe kalong baik lada perthe kalong kumni da so tanat ba baram chin mura am dia tu jonga do la di teman-teman di no coffee dan đang là di coffee dengan lek saja teh ini nih coffee jong vlog là ready vlog là đã pi don hayung jong pi sa comment hanya video jong la chome klia pi wonsen pi di coffee ne cha dut ne cha so sa comment ha video jong la ngada muslim chene ngat song da di da kopi develop ngai em pun haki bro ki support baika views si bro ngai best ba cispa aspa views kumta ngai video joga tang ba subscriber nang duna te pun haki bro em ki pai ga video tang ba em blog ki laklen par subscribe ga dia channel joga te ladha ki pai ni video benta blog aku aban request ebi coba klik itu subscribe button lada bila klik itu subscribe button就 klik itu all pan you notification daily lada upload video te ini ji support jobi blog aso tanan ba sorry blog man mangam la ban chana video bandit dang bangan try baik ban chana daily vlog ban bedi pi lifestyle juga coba support baik kombi coba baik video juga like jaga video comment video juga share video juga ये blog तो teman-teman ni I hope pin subscribe juga di YouTube channel juga ladapi la apa di video ladapi pas subscribe ni delete to subscribe na vlog menta la di chipo je te ngala le charging tray pengen sa chem chipo kan vi je met te ngan le yu ngan pen seo thoi bi ta reason bangau ni pi ro vlog finally ngal awan biang hani harum jonga tementa la ade kendai waje te kendai waje la ade menta te menta ngadon kamban le yu ngadon kamban chna video ngadon kamban chenja te menta sni vlog ngan chet do siap te kumnu ngan chet do siap ngan pani pi hari video ke video kala pan long hapo chpo ne ngam pan he bha de video hapo chpo ne kendai met video ngan pan he te de chpo mil chjong ngam pan he ra mam ta sni ngan chet do siap kumnu ngan chet ada dengan peniti jadi so we blog mentas step em chua nga record video daga mapi don we reason menin bangam chenare yo video da ke reason ayu ada bangam chena video menin dengan pesno to bi mentas dengan pesno ni like mentas ada pi pai sebar dapat la longo ba la nya he do wanda jing tre ro mar tre chi khandai chho arwe ganta am dei ro basuka mentas ngatet do mar menin Kitip ngayo abisa jong ada YouTube cek kharwe hajar ngayo abisa banga chna video hado tag video channel jong tudu ngayo ada kharwe hajar resai ngan sai du bisa dengan penipi kadai saram bon hani guru ada i number ham tekin ong ai kadai tag ne da bai ta ngan sai bisa resai ngan penipi ngan shoot e blog kumnu ngan sai bisa da point em da pim tip pin sa tip resai temen das ngan ngang pingan chet dos ya so we blog
balik ngam upload video menin namar pelong menin ikut ini si perahu je charging tre perahu je ikut inga charging tre dengan khai tia pra si program tang khai tia ada directly khai sai kuma press tang ada jual directly charging tre baik ta ngam yo chu ban record video mar lada pi record video mai yo sa record first the morning time mo dok dai je pau je khai tia ada record ada video ne da o pi record video khar karbe ne chi je aro je sim long ro kom ta lada pi sang do step pun hado mat kom da bai tai menin ngam upload video lada pi le i do blog lai perkar re ki broken ong UEP lada pi pa i bro hapo me gila I watchna video I long actor long actress kumnu ki yo bisa ichna video em ki le rain kim le rain dem te bai ta ngom pi piro lai le ta lai perkar re ta spai le rain ki euro lai perkar re ki broken ong UEP P3 mar pi kwa bisa P3 mar pi kwa eta jing mun toy ban ai ki bro bai tai P3 develop menta ngla ada episode video ngaso comment ba ada episode video ban edit te kan sim ko tang ba most important ki ong chna video shoot a video ada episode video edit te jing suk em pan edit video tang ada episode video isang ko awan ni chabar up biga prathai nang kumu chani develop bon kusau bon wro ta pinsio kusau bai ni de prathai banga I manas ni kathia stebro ini kathia imet ini ini banga I daily ngapni ba IP daily nama daily lifestyle ngale UM ta ita ngapni IP ndera fake lifestyle bro cerita lifestyle ang malikum ndera kum ta blog ingaton ngapni beta blog ngalau pi mentas ni ngan chet chicken curry te ban chet chicken curry blog finally ngala ready ani de chicken ngala marinate un chicken hani chicken blog nga use you chormet but u blo lepte nga I marinate lepte nga I ban long marinate chitin ganta te ni de pia te ni de sumret but u nu rusun but u usin te ni ngan tandang ini te kharai ngala bo te lada pi pa kharai em don umcho te lada don umcho kharai blog mentang an the phnyang te blog phnyang ngala the hane te blog menta pi lada pi pa em phnyang la in te mostly blog lada nga chet do em te first of all ngan fry do te ini do em first of all ngan fry ki bar phnyang te lada la I ni do lada la I chi 4% em te ngan chimini do te ngan sedang no ban sde upia te kumno ngan chen ngan ni pi first of all blog ngan the do hang ne te blog lada pi pa ni do menta em blog chi 4% blog ni do ki la fry ba bar phnyang am te menta ni do ki la ban bam kumnuro tang bangam bam le ni do kumni first of all ngan chimini do ngan bo ni do torot te hani phnyang bonga sde ni do blog ngan ngan sdi upiat woro dengan simno ini do dengan bu akara tek karilu adalah ada tek karilu dengan upiat belum mentangan sdi upiat hado long brong sebelum mentangan te ni rusun in bonga tendang mentangan te cermit mentangan te chili powder mentangan te arsyang dania powder mentangan king sebelum lada pipa jam uni upiat ula fry ba bad ini masla tado iknyang ro em lada pi iknyang pila apus tirong te ini por blog best da pila ban the do menta chicken chide chipol lada pila ada pin chip por blog the do itu do wanga sinde menen itu do ngan the itu do orang ada te hani do wanga chet pula ngam use do sala mar sang marwe te ngam ko ada ban use sala ba marwe kamni la abyang ban bam jasmi ban bam jameran sebai ta ngam the rai sala te menta pidon kamban fry ni do halang ni masla si 10 minit pidon kamban fry tangan fry 10 hadin 10 minit lok pidon kamban te blog finally ngala ready ya dinner jonga te ngal ong pi mentas ni ngan chicken curry te kumnu nga chicken curry ngala panipi te ini de dinner jonga mentas ni blog ini de jabat ini de chicken curry bonga chet pa yu pong bam ham blog te piro la ban chicken curry kumni haying jompi te sedang no ban bam te blog pi yu bang ne mani dinner bonga chet mentas ni sa comment hang ni video jonga dengan tipre pi la thia ada pi pa ini video jonga pi pa ini video jonga par bam jane em bang ai em mostly
inu bro bapak ini vlogging video am deki pai di video por bam jamon nomor por bam ja ki don por am deki pai ga video deki sedang nomor bam ja I hope vlog hero bam ja menta deki pai ni video ne lada pila athiaro su comment ha ni video jama hoi ba nga nang bam ja nga pai video jong pin ne la don iwi ro pila ban comment te se wan support inga kumni ban yo daily video kumni pang lifestyle jong vlog menta la di khatwe je te finally ngala de bam jamet te menta ngan edit di video dengan upload di video ha YouTube channel jonga te time time nasi vlog bye bye and good night